laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rahmani rahim. ko adi en fuɗɗade haray en jarnayi ɓe musidɓe meɗen jooɗiɓe miijiti ha sincani en ka fotten yewten fi dinal islam. ɓe waɗi radio ɓe innimo laawol ɓurgol e moƴƴude laawol kisal. yo Allah waɗu radio on laawol kisal hisinayngol julɓe ɓen aduna e laakira. rande ko juma ñande 6 lewru wiyetendu novembre hitande guluuji 215 jibinede Isa alayhi salam. haray en jarnay Allahu subhanahu wa ta'ala neminanɗo en e nde jonde, tummindiri en e nde jonde. jarnen sekuɓe ɓen, jarnen talibaɓe ɓen, jarnen heɗitiɓe ɓen fof. yo Allah waɗan en barke e jonde nden wa en nanɓe jaɓi. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو إله الأولين والآخرين وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بلغ وبشر وأنذر وتركنا على البيداء على طريق بيداء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فصلى الله وسلم على نبينا محمد تارة أخرى وصلى الله وسلم على نبينا محمد كلما صلى عليه المصلون وكلما خفل عن الصلاة عليه الخافلون وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء المولى باوند يتو إن الله سبحانه وتعالى جرنو إن annabijo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. haray mawdu men mo tawata en suɓike hande fi ndeɗo jonde hino yiilo e koko wi'ete tooñe hay sulmu. tooñe ko hunde mawnde, ko ɓuri mawnude e tooñe ko wiyete kon shirku billahi. tooñe koko tawata tagaɗo hino duwa rentade. nde wonno Allahu subhanahu wa ta'ala ko o ñaawowo nunɗuɗo gooto bajjo faanditorteɗo o ñiiɓiniri asama'uji makko e leydi ndin e ɗum koni hakkunde majji e nunɗal.
o tagi tagore nden e nunɗal o waɗi tooñe ɗen ko ɗe harmuɗe ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko noon haanuno ma waawuno tooñude sabu lanɗo e jeyɗo hino firlitora no faalira e tagore makko nden e jiha e makko ɓen no kanko o halmini tooñe ɗen e makko taw kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗire kadi ko ɗe harmuɗe e jiha e makko ɓen kanko Allah o ñeeɓini laamu makko ngun e dow nunɗal o mahiri ngu nunɗal ko e dow kadi nunɗal ngal pet Allah waɗiri piiji ɗin fof en ndaari ɗum en tawa e tooñi alaa ka laamu Allah en fof meɗen ɗen anndi koko wiyete tooñe haray yen faamu ɗum ko huunde mawnde ka Allahu subhanahu wa ta'ala sabu woodi ko selli e hadisi selluɗo e sahihi muslim imorde e hadisi abi zarri wondema Allah subhanahu wa ta'ala qaala o daali ya ibadi kono yo jihaaɓe an inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu kono yo jihaaɓe an mi harmini tooñe ɗen e am min Allah subhanahu wa ta'ala tagguɗo on mi waɗiɗe kadi ko ɗe tooñuɗe yani waɗiɗe kadi ko ɗe harmuɗe hakkundeji moɗon ta on tooñidir onon jihaaɓe ɓen taho noggo Allah daali wa ma rabbuka bi zallami lil abidi noggo Allah daali Allah tooñata misqala zarra Allah harmini tooñe ɗen hakkunde jihaaɓe ɓen o haɗiɓe kadi ga e tooñugol e nooneji ɗin fof sabu mawnugol ko woni kon e nder tooñe sabu no waɗɗima an bani adama waɗugol wonkimakin koki maleteeki maloyteeki ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude e ɗinde a eltudeki koki jeyaaki e malkisaaki hara hino waɗɗi e dow musidɓe meɗen julɓe ɓen fof nde ɓe pottitoto ko ko wi'ete tooñe e hoore muɗum pottitoɗa e tooñugol hoore ma e ɓen wonɓe takko ma ka ƴiiƴe e ka kawte e ka golleeji e nde yarata ko a remtiiɗo e haqqeeji yimɓe ɓen nooneeji ɗin fof julɗo e kefeero e ko ɓuri e moƴƴude e nunɗal ngal hattanɗaa an bani adama bi kadri taqatil insaniya embere taqa bani adama on tawa ko a pottitiiɗo tooñugol sabu battane mun ɗen ko huunde hulɓiniinde battane tooñe fahin kadi tabiti ga e hadise selluɗo wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna allaha la yumli li zalimi allahu hino nennana wonande tooñuɗo on tooñowo o allah no nennanamo yani allah hino accitamo o hewtitomo kanko tooñowo o sikka ko woni e gollugol ko golle moƴƴe hatta iza akhazahu lam yuflitu haa si Allah nangimo o laawataako on tuma rasul sallallahu alayhi wa sallam e jangi qawluhu ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya salima inna akhdahu alimun sadid on e cortewol Hud ayate wondere ɗiɗi ɓe ɓanginani en wondema Allahu subhanahu wa ta'ala hino nanga hoɗo kadi ma ɗum saare sewi saare nden tooñi nange sattuɗe sabu ko saare nden tooñi kon e nooneji tooñi fuu
ɓe ɓanginan en kadi wondema batteji tooña ɗen ko nde allahu accitata saare nden o waɗa nde waasunde ɓaawo nde nde tooñuno ɓaawo nde nde wonno ko nde alɗunde nde wonta waasunde. Allah holli en e Qur'ana wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima summa akhastuha wa ilayya al-masir. e musidɓe julɓe koko wiyete tooñe koko huunde nde Allah subhanahu wa ta'ala harmini nera sallallahu alayhi wa sallam harmini e nooneji tooñe ɗen fof no woodi noon sonnaaɓe tooñayɓe moodiɓɓe muɗum bewa tooña ma ɗum worɓe tooñayɓe ɓeenguli muɗum bewa tooña ma mawɓe tooñayɓe ɓiɓɓe muɗum ma ɓiɓɓe tooñayɓe mawɓe muɗum ɗum ɗo fof hino woodi e meɗen tooñayɓe hay bi'a on yaani zamanu on wi'a ko zamanu on bonni ɓiɓɓe men ɓen e ko ɓen wi'i no aibu zamanuna wal aibu fiina wa mali zamanina aibun siwana en tooña zamanu on ma woɓɓe meɗen kadi tooña seytane en yii kutuba seytane noon totowol Ibrahim wala talumuni wa lumu anfusakum Allah taguma tagimo yetima o ko honɗum mani ko honno gerrata kadi ha puttoɗa o ha daɗa o ko honno felirtamo ko honno o haɗirayma ko Allah yamirma Allah ɓanganima ko homboni o musidɓe julɓe hino heewi e yimɓe ɓen sikkayɓe wondema Allah yottoto kisan wonande tooñaaɗo on Allah yottantomo kisan ɓayi o tooni juuɗe makko ɗen o yeeɓi o torki Allah ma Allah hino suti ko o tooñaakon won e meɗen sikkayɓe Allah yottantomo joni mo basara ɗum ɗon ko faljere noon hara yen andu tooñowo o rewayi e marhalaji nayi o rewayi e laawi nayi nokkeeli nayi ɗin martabaji o hewtay ɗi si Allah nangamo Allah hawjata wasi wi'aɗen joni wondema nelaɗo maaki inna allaha no Allah la yumli mo nennana li zalimi wonande tooñowo on hatta iza akhazahu haati o nangimo lam yuflituhu o futatako mo o nenne fir'auna warno ɓiɓɓe bani israila guluje 11 seydna jibrilu haawi o wi e Allah a accay o mula ɓe a accay o wona jambaru dundaranke o wara ɓe ha ɓe lanna Allahu wi jibrilu ha hande a yi'i momi nangi fuutimi jibrilu wi ala o wawa habbo jentoɗan nde o nangunomo ɗen andi o fuutanoki awa musidɓe julɓe si tawi doole maɗen puusima duñima e tooñugol yeƴƴito ndaara doole Allah ɗen e hoore ma si duuɓi ma ɗin kadi tooñi yani duñima e tooñugol yeƴƴito ndaara Allahu subhanahu wa ta'ala hayyun qayyumun si woni kadi ko sari a leydi okkuma ya tooñu yeƴƴito ndaara comme woni malakul moloki si woni kadi doole maɗen ma kala fof ko duñuma ma gandal ma laamu ma duñima e tooñugol miskino ma baaso ma mo ɓurɗa yeƴƴito ndaara doole Allah ɗen e hoore ma laamu Allah ngon e hoore ma hara yen faamu marhala arano on mo tawata tooñowo no rewa e muɗum Allah hino reenimo o yeggitata o faljata Allah accamo ɗon
on woni al imhalu wal imla'u allahu nennanaymo allah fitamo wa qala ta'ala allahu dali wa umli lahum inna kaydi matin ɗon woni allah no nennana toñowo on fiyo toñowo on tuubu o rutto konko woni e wadde yo haɗu hoore makko yo accu tawa kahin neɗɗo no continue hino tooña ala e yirtitade ɓaawo ala e tuubude rutto ala e yiide bonni fahin o hewta e marhala ɗiɗaɓo on kom woni on ko al istidraju o ƴawa seeɗa allah hewtitomo qala ta'ala allahu dali sanastadrijuhum min haysu la ya'lamun kon woni oɗo ɗum ma'ana makko ko woni ma'ana makko wal yani wona wondema allahu ɓirtinayi arsike makko on ka aduna ɗo ma probléme ji aduna ɗo ɓayimo toñude oɗo istifraji bi ma'ana allahu udditay e dow makko aduna on allah ɓanta fiyaku makko darje makko kanko wonɗo e toñude on allah kadi fahin kadi weeɓitatamo allah weeɓitanamo piiji ko o faala fo e mbelandiruuji aduna allah okkamo ɗum ko o ɗaɓɓata o yelo ko ɓuri ɗum kadi fahin e ɓuri kon ko o ɗaɓɓata allah okkamo ɗum le anna daraja yadullu alal irtifai sabu oɗo istidraji no tindina yaani allah ɓantemo woni koko woni e wadde allah no sutimo allah nananamo fahin ɓantamo dow ndaarugol est ce que o ruttoto taw si o accay a yeeɗo gorko meɗen no tooña suddiɗo fii ko kañum resimo tooñamo ɗon ñoƴƴamo danndinora aayeje qur'ana ma hadisay nasatama a tooñamo ɗon allah no reeni ma an debbo on no woodi doole ko jonnaɗa e ɗele hiɗa duña hiɗa duña fii intérêt hoye aduna duña moodi ma duñamo haa ka dambugal duñamo haa ka yaasi soka sorijo wala saabi taw ko saabi wal holngal marɗa ɗon taw si ko saabi wal aljanna ngal ƴettuɗa sokuɗa marɗa ɗon taw kon on duñuɗomo ma on junuɗoma ɗen doole ɗen taw si o daroyto yeeso ma ñande yawmal qiyamati o naadama aljanna ma o defandama hakkude ma Allah subhanahu wa ta'ala taw an o gorko yaltinɗum o paykun deyum mo halfinaɗa jonnaɗa awwoni nena mum e baaba mum hande o koye dane ma woni o mo ƴettuɗa bugiɗa ka yaasi tawsi ko ɗum yamiraɗa tawsi ko ɗum Allah yamiruma tawsi ko ɗum no rasul sallallahu alaihi wasallam yamiruma e julɓe mahen e marhala tataɓo on o woni attarjiyinu Allah subhanahu wa ta'ala cuɗanamo hande kadi qala ta'ala Allahu dali wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum Allahu yani seytane cuɗana neɗɗo on ma ɓen toñoɓe golleji maɓɓe ɗin ɓe sikka koko ɓe woni e wadde ko hunde moƴƴude ni kamɓe dey ɓe ɓooyi toñude kono koko kamba kamɓe dey ɓe yaali ɗum ɓe sikka ɗum ko goonga hay ngal darngal ɓe sikka ko goonga seytane cuɗana ɓe musidɓe julɓe wallahi ngal darngal e mawnude ngal darngal e hulɓinade no woodi saa'ihum kon tawata neɗɗo hino faalangal kono wona wonɗo wo ko hombo woni on
taw hino faala darngal ngal joni yo ngal daro himo haton jine e maggal himo faala yo ngal daro hande tuma neɗɗo tooña tawa tooñe ɗen yi'ataake hay ñaawo on oño watta tooñe ɗen hoore ko tooña kon kadi fof hoore makko nen ñande haray neɗɗo on himo uggino o ɓanto tawa himo faala yo darngal ngal daro jooni Allah ñaawa feññina wondema na kanko tooñi hakke ko tooña mawni so Allah harmini hunde haray wonko harminiri nde ko tuma noon seytaane cuɗaniɓe yimɓe ɓen tooñooɓe golleji maɓɓe ɗin ko on tuma ɓernde maɓɓe nde maayata ko on tuma ɓernde tooñoowo on maayata mok o wiya konko woni e wadde fuu koko moƴƴi e woni e wadde o sikka sa ko ɗum ɗo woni ko waɗɗi kon ɗum woni ko duwa gollede kon hande kadi ruttata ko ka ɓernde makko gurnan sabu ɗan gurnan fela mo sabu gurnan ɓernde makko ɗan ɓernde makko nden wuurta haa fela mo fiyon ɗum ɓernde nden maayi seytaane cuɗanimo ko woni golde kon fof sikki ko non gollirte ko ɗum woni ko moƴƴi kon ɗum woni ko waɗɗi kon ɓernde makko nden maayi nde wuura hande kadi sakko nde fela mo e ɗum ko woni e wadde subhanallah siɓɓe julɓe marhala nayaɓo on ko ɗon non woni al aqsu ko ɗon non Allah nangata qala ta'ala Allahu dali wa kadhalika aqzu rabbika idha akaza al-qura wa hiya zalimatun inna akhzahu alimun shadid ko marhala nayaɓo ɗo ko ɗo Allah woni en nangude yahen e qissa o suddiɗo debbo nawyuɗo qissa feƴƴunoɗo e mo tawata ko rasulu sallallahu alaihi wasallam filli e hakkunde marhalaji annabaɓe wallanɗo darnunoɗo pale yoɗini pale muɗum sonnajo nawyuɗo torotoɗo mo ala ko walla ɗum ala doole ari ƴetti cuurum mum fempi lekkoy baki e o pale o lanɗo ka foto si tori ko jiik ha kiccide ata foto ha bimbiyarta kadi ha toroyo nde lanɗo arno ɗon ino wango e pale muɗum yii kun cuurum tokosun no baka ka takko pale makko ɗon o landi ko hombo jeykun o yewta ko yiidirawo nayejo ronkuɗo miskino woni ko jeykun on baki kun ɗo ka foto si arti kikire o wi lance kun lanca jirawo waroyi kikiɗe hino ronkino falaka foto tawi cuurumum lancanoma jirawo on fewti rabbu samawati wal ardi malakul muluki Allah na'am min mi alano ɗo ko kun cuurum allanca kono an honto wonnoɗa ɗum heƴali Allah subhanahu wa ta'ala ɗum heƴali e Allah wi hon ɗum faja'alna 'aliyaha safilaha Allah waytuno saara men fof wonno kon dow wontiri ley siɓe julɓe dontoɗen e tooñe kaka marhala nayaɓo ɗo ɓay Allah no muññima o nennanima o waɗima istidraj o waɗima tasyin ɗo noon hande kadi o woni nangude kala tooñowo ko ɗo lette ɗe woni e jippaɗe immorde ka Allahu subhanahu wa ta'ala e dow tooñuɗo on laato noon kadi lette ɗen ko sattuɗe waɗi jongande en wi yawma almaslumi ala alsalimi asaddu min yawmi alsalimi ala almaslum walakin aksara annasi la ya'lamun ñalande tooña yani tooñuɗo o ñalande tooñuɗo o e dow tooñaɗo o ko nden ɓuri sattude ñalande tooñaɗo on e dow tooñowo on ñande tooña ɗen yottate e dow on tooñunoɗo ko ɗon ñalande ɗon ɓuri sattude ñande tawayno tooñowo on no tooñude tooñaɗo on
ñaare toñande waawaɗo wawti kono waata allahu no daalana e hadisul qudusiyu wondema wa izzati wa jalali la antaqimanna min azalimi fi ajilihi wa ajilihi wala antaqimanna mimman ra'a masluman faqadara an yansurahu falam yansuruhu. Allahu akbar. hadisul qudusiyu Allah woniri mangumum e teddungal muɗum wondema o yottanto immorde e on toñaɗo yani o yottoto on toñuɗo neɓa ma yawa. Allah woniri mangumum e teddungal mum wondema o yottoto immorde e on toñuɗo o yottoto mo ko neɓi ma ko yaawi wondema kadi o yottoto wonande on yiwɗo toñaɗo hino tooñe hara hiɗa hattandi wallugol mo e ko tooña hara a wallali mo. ndaren ka fewndiɗen hannde tentinienen yaltuɓe ndaren ka fewndiɗen ayoɓe no piira ɗo asusta sendude sakkuɓe o commandeur ton so amara temps yawgol justice amara fursa yahugol ñaawoore amara fursa seedisagol nafere noon towna jongo ma tappa to ñoowo on hasiɗa waawi mo. eɗen fewndi ɗo en yii kam mboore allahu subhanahu wa ta'ala o galal haccim jon faamu o wi'i ndema iza da'atka qudratuka ila zulmi nnasi fatazakkar qudratallahi alayka. si tawi duñiima qudra ma on feede e tooñugol yimɓe ɓen anditu qudra Allah on e hoore ma. haray dendaangal ko mooɓindiri moƴƴereeji ɗin ɗum hino jeya e adlu e nunɗal. dendaangal kadi ko mooɓindiri boneeji ɗin hino jeya ko wiyetee kon sulmu. waɗi cheikhul islamu wi en ibnu taymiya wondema inna allaha la yansuru dawlata al-adila walaw kanat kafira wala yansuru dawlata zalima walaw kanat mu'mina. ndaren ɗo kadi ndaren ka fewndiɗen cheikhul islamu wasi en ɗo wondema allahu subhanahu wa ta'ala himo fawi wallude on dawla nin leydi nunɗundi tawata hindi jonnita haqqe on yimɓe ɓen no haaniri noon Allah wallay ndi. sa golli a yoɓete miskino golla yoɓe jon jawdi golla yoɓe jon doole golla yoɓe mo ala doole golla yoɓe mo ɓe yoɓire embere golle mum ɗen ko halda kon hara wona ya gollu hande yaw ha jango ara wi'a an hiɗa fiddi pottinoran ɗon harale oɗo mo gollinɗa kadi kañum kadi ko accuɗo ɓe ngure kono accuɗa ɓe ngure noon. ndaren ɗum ɗo ndaren ko honto fewndi ka iwruɗen ɗon ɓayi ko en haali pular en fomeɗen ɗen andi ka meɗen. a yewoɓe no sardita conteneur ji ɗiɗi tati ha nayyi ɗallal yeeye ha jango hewta yeeye faɗɗi jango non ha goɗɗum ɗum moodi anɗa fiddi. tawata ɓe reeni ɗum ɗo wondema allahu no walla leydi nunɗundi ndin hay tawi ko heferɓe tawi tun haqqeji ɗin no totte Allah wallayi Allah hiway. wala yansuru dawlata zalima walaw kanat mu'mina. Allah wallata leydi tooñayndi
hay tawi noon ndi laatike ko ndi gomɗen ndi hay so tawi so noddunaago ɗin so woni no noddunede fanama alansara noppi nanata juulirɗe ko sukki wo ko sukki si nunɗal ala Allah falaka musidɓe julɓe fillama ga e sahabaɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam ɓe Allah okkuno gandal ɓe Allahu suɓuno yahluqu ma yasau wa yahtar ɓe Allahu suɓuno ɓanni takko neraɗo makko sallallahu alayhi wa sallam ɓeɗo ɓe landinoke neraɗo sallallahu alayhi wa sallam faqalu ɓe wi'ani neraɗo ya rasulallahi idha kharajta min ad-dunya fa zaharul ardi khairul lana am batnul ardi ɓayi ko amayowo tagiraka fiya luttu yani laɗo Allah wonka fewndiɗa e wonkiji amen wonka Allah hewtimma e ɓerɓe amen meɗen sottirama yumma amen e baba amen meɗen sottirama wonkiji amen kono seyi ha woni a yalti aduna haray ko wuurugol ka hoore leydi ɗo ɓurme moƴƴande kaa ko maygol surre ɓurme moƴƴande ɓayi ɓe weemi ɓe faala anndugol ɗum ɓayi fewnde o ko wurɗaa ɗo fiyakuuji amen ɗin fof ko junngo ma woni kala ko maapini men min aray e ma kala ko lanndal hewti men aray e ma kala ko men faala min aray e ma hollaa men no men gerda ko a docteur ñawnduɗo ko a baabaajo ne'owo ko a nenejo yurmeteeɗo jooni noon so woni yehi haa a maayi haray ko wuurugol ɓurme moƴƴande kaa ko maygol ɓurme moƴƴande jente ko rasulu sallallahu alayhi wa sallam jaaɓiiɓe kon naaɗo jaabi sallallahu alayhi wa sallam ida kana umara'ukum khiyarukum wa akhniya'ukum askiya'ukum wa amrukum sura baynakum fa zahrul ardi khairun lakum min batniha ɗo ko sartini si tawi laawike si tawi laatike ko moƴƴuɓe momɓen ka jikkuuji ɓen woni lamɓe momɓen si tawi ko moƴƴuɓe momɓen woni ko ardi on ɓen woni amiru mon on gila ka juulirɗe haa ka dawla haa ka diina hara ko moƴƴuɓe momɓen ko ɓe woni ko ardi on kon si tawi ko non woniri wa akhniya'ukum askiya'ukum alluɓe momɓen woni okkoɓe momɓen yaani ko okkoɓe momɓen Allah woni alɗini ko okkoɓe ɓen woni alluɓe ɓen wa amrukum sura baynakum fiyaku mon on ko jooɗeteɗo discute hakkundeji moɗon yewte hakkundeji moɗon andon ko honno on ɗon e gerdude ƴetton feere moƴƴere nden so yi ko ɗiɗo tati haɗay wuurugol mon ka hoore leydi ɗo haɗa jar moɗon hewta ko ɗum ɓuri moƴƴande on maygol wona ka nder leydi ɗum ɗo ko condition ni wa ida kana umara'ukum si'arukum wa akhniya'ukum bukhala'ukum wa amrukum ila nisa'ikum fabatnuha khairul lakum min zahriha wa iyaz billah konto wonɗen hande min yewtowo e an jontitiɗo ko honto fewndiɗen hande meɗaɗo maki si tawi laatike umara'ukum sirarukum ko bomɓe momɓen ɓurɗe e bomɓe ɓen e moɗon ko ɓen laami on ɓe woni hoore moɗon ka diina wo ka dawla wo ko wudduɓe ɓen wudduɓe momɓen ko ɓe woni alɗuɓe momɓen fiyaku mon on ko rew e momɓen jogii aye jamowo no ara salmina e suudu tawa babajo anda fi ko hombo okkete ko nene jom okkitirta jo andi ka faala an anda so wi ko ɗo
wondon siko do fewndi don haray fa batnuha khairul lakum min zahariha haray nder leydi ndin ko dum buri moƴƴande on immorde e hoore mayri haray gurna mon dan nafore ala e mum haray yo en faamu musidɓe julɓe noon iza arada Allahu bi abdin karama ajjala lahu uqubata zambi wa iza arada bihi hawanan amsaka anhu zunuba hatta yuwaqiyahu biha yawm al-qiyamah sawi Allahu subhanahu wa ta'ala sawi o yiɗani maccuɗo makko teddungal so yiɗani jihaaɗo makko teddungal o yawnanaymo lettirgol mo zunubaji makko ɗin ka aduna ga sey noon Allah yiɗi hoynugol jihaaɗo makko on o jogitoto ga e makko zunubaji makko ɗin o acca ɗon haa jihaaɗo on hawroya e makko yawmal qiyamati ko ɗo ko yera woni ko ɗo hersa woni ko ɗo fof woni musidɓe julɓe wata en toñu wonkiji men ɗin wata en toñu mawɓe men ɓen wata en toñu ɓiɓɓe men ɓen ta en toñu sonnaɓe men ɓen ta sonnaɓe men ɓen toñu worɓe maɓɓe ɓen toñeɗen no mari happu mo yawtata ɓurnon e moƴƴude ñande wo ñande koyo neɗɗo on tuubu rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala ruttora kadi emo toñoɗa o yeɗɗamo yo o yaafoma wata mawninkino yetagol neɗɗo yo yaafoma hay so tawi ko sonnajo ma so woni on seedino himo ka o woni e dewgal makko a ƴettino goɗɗo goo so woniɗo anndi ko an toñunomo ta'amo wiide yo o yaafoma kala heɓuɗo Allah okkimo no wuurira ñallal yo bénéfice o ñallal ngal o wuuri ngal haray ko ɗum ɗon woni komi wasii kon kono ko adi kon fof haray miɗo raɓɓinɗino miɗo wasiyo jama on ko adi kon fof janngugol ko watti e muɗum miɗo wasiyoɓe muñal miɗo wasiyoɓe mo kala yo ruttu haqqeji ɗi tawata hino duwa ɗin tottude e nder ko o wuuri ko gurdam makko ɗan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum haray en jarni lawol kisal en jarni jogitaniɓe en lawol kisal en jarni jooɗiɓe miijiti wa'ani en lawol kisal haray ɓe waɗi kono taalibaɓe mo ɓe ka woniri aduna on fof haray en torki wallitagol ɓe wonanɓe en o équipe lawol kisal ɗo haray en haani wallitagol ɓe haa jama on fof naftora lawol kisal inchallahu walillahi tawfiq assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal